po blagoslovu naše obitelji, ja ću nastaviti da govorim na neke kratke teme, uglavnom biblijske teme, u okviru našeg velikopostnog molitvenog perioda, druženja, podvizavanja i pokušaja da se u ovom velikom postu, svetoj i velikoj četrdesetnici pripremimo za veliku strašnu sedmicu i za događaj slavnog Hristovog vaskrsenja. Imao sam taj blagoslov danas da govorim i u crkvi i tamo sam za vreme besede ukratko rekao da nam je crkva omogućila da tačno u polovini svete četrdesetnice pevamo časnome krstu, klanjamo se i suzercavamo tajnu spasenja u Hristu upravo kroz krst Gospodnji, da bi nas to osnažilo da stignemo ka konačnom cilju. I upravo po tom blagoslovu ja ću onda i u ovom mom kratkom obraćanju vama da kažem nekoliko, da izvedem, to jest nekoliko ključnih značenja koja su vezana za krst Gospodnji i koja su se od drevnih hrišćanskih vremena ugradila u naš život i postala putokaz nama hrišćanima, bez kojima, bez krsta, zaista nema ni hrišćanskog identiteta, ni hrišćanskog spasenja. Vi svi znate da je Judeja u vreme Hristovo bila pod rimskom opsadom. To je bila provincija Rimske imperije, ali bez vojske. Vojska se nalazila u severnoj Siriji i u okolnim provincijama koje su bile mnogo moćnije. Judeja je za mnogi Rimljane bila prava glavobolja, jer su tamo pustinje naseljene vrlo tvrdovratim i ratobornim narodom koji ima svog jednog Boga i koji upravo svojom verom u svog jednog Boga pokazuje čvrstinu duha, sposobnost i snagu da se ne klanja bogovima na razne strane i da ne rastače svoje biće i svoj duh, verujući svemu i svačemu oko sebe. Jer takve osobe, kao što nam i pokazuje duhovno iskustvo, koje su, da kažem, inficirane idolopoklonstvom i jesu osobe sa kojima se najlakše vlada. I to je jedna od taktika savremenog liberalnog kapitalizma, da nam stvori lažne predstave o bogovima i učini nas poklonicima tih lažnih predstava i tako veoma lako nama vlada. Dakle, Judeji su bili vrlo čvrsti i otporni u tome i onog trenutka kada bi Rimljani želeli da kazne Judeje, oni su iz Sirije puštali vojsku, spaljivali naselja i razapinjali ljudi na krstove. Josif Flavije, jedan jevrejski istoričar koji se priklonio Vespazijanovoj dinastiji i postao Flavijevac, iako je bio Jevrejin, vrlo pismen i učenim sin jevrejskog prvosveštenika koji je uspeo da se spasi u poslednjem trenutku iz razorenog Jerusalima, svedoči da u trenutku kada su Rimljani zauzimali grad Jerusalim 70. godine i rušili ga, nije bilo jedne tačke, jednog pedlja u okolini Jerusalima koji nije bio prekriven pobodenim krstovima na koje su bili raspeti jevrejski pobunjenici i vojnici. Danas je nauka identifikovala samo 7 maslina iz vremena Hristovog koji se nalaze na teritoriji Judeje i da kažem Palestine, a sve one kasnije, čak i u Gecimanskom vrtu, bile su posečene u ovim strašnim opsadama, iskorišćene za oruđe, kazne raspinjanjem i zapravo dolazi iz kasnijeg vremena,
ali svejedno to nije detalj koji je bitan za naše spasenje. Hoću da kažem da je kazna krstom bila jedna od najsurovijih i najtežih kazni koja je mogla da zadesi nekog zarobljenika i roba u vreme Hristovo, i da su takvi ljudi znali često da kažu, o tome svedoče izvori: moj je deda stradao na krstu i moj otac, a i njegov deda i pradeda i sva sudbina naših predaka je na krstu. To je bila sudbina poniženog, posramljenog sveta, nepoznatog sveta koji niko nije video, sudbina ljudi koji su u jednom takvom užasnom stanju koje se merilo sa mukama pakla završavala svoj život. I u Jerusalimu, izvan primarnih zidina grada, postojale su one sekundarne zidine koje su obuhvatale i druge važne delove grada, nadograđenog u vreme Iroda Velikog i tadašnjih važnih jevrejskih velmoža. Dakle, izvan tih primarnih grada, na uzvišenju Golgota, Rimljani su po kazni raspinjali pobunjenike, i to uglavnom političke pobunjenike. Rim nije kažnjavao one koji su krali, obijali prodavnice ili čak padali u neke druge prestupe. Kazna krstom je uglavnom bila namenjena onima koji su bili ozbiljna politička pretnja. I zato je sa svojom tom uzvišenom pozicijom i surovošću mučenja, koja nekad mogla da uključuje i nabijanje na kolac i postavljanje, zakivanje ruku na gredu, na horizontalnom, to je trebalo da bude u stvari primer svima ostalima da ne završe na takav način, ne slede taj primer. Svakako u tim kaznama nisu učestvovali Jevreji, nego vojnici, Rimljani i Bošnjaci, uglavnom Sirijci. I za Jevreje, osim strašnog bola i muke koji je nastajao u ovom jednom užasnom momentu mučenja, fizičkog mučenja, još je veći i teži bol bio na duševnom, mentalnom, intelektualnom, racionalnom, duhovnom nivou, zato što je krst predstavljao tačku najgoreg poniženja. Za naše društvo, koje je dosta rascepkano i individualizovano i koje je dosta fokusirano na pojedinca, ne zvuči tako čak nekad i nemoguće da se izdrže na primarnom, ličnom, individualnom nivou jaki fizički bolovi. Poznato je da ljudi uz najstrašnijim mukama završavaju život u nesrećama, u patnjama, ne daj Bože, u bolestima, u teškim, zaista fizičkim raspećima. I ono što je bilo za Jevreje mnogo strašnije, što su oni osjećali kao najveću bol svog bića, narodnog bića, koje je bilo biće više zajednice, jeste poniženje, stanje ropstva i poniženosti, obespravljenosti u tako nečem. To je naš narod doživljavao u Osmanskom carstvu, u okupaciji od strane Turaka, kada su istaknuti narodni prvaci, pobunjenici, hajduci, bili javno pogubljivani i bili nabijani na kolac. Taj osjećaj muke i besa u stanju potpune porobljenosti je bio u stvari primaran. I toga i takvog krsta se prihvatio naš Gospod. Nije njemu, međutim, bilo suđeno na pravi način. Suda nije ni bilo. Jevrejske starešine su pokušali da pronađu lažne svedoke, ne bi li ga optužili da govori o tome kako će srušiti hram, navodno, i podići ga za 3 dana, pokušavajući da njegove simbolične reči o preformulisanju judajstva u hrišćanstvo kroz tajnu njegovog vaskrsenja u stvari preokrenu u jedan pobunjenički akt. Na kraju su, osjećajući da njegova samoidentifikacija kao Sina Božijeg
predstavlja blasfemičnu pretnju za jevrejski poredak, odveli ka Pilatu, a Pilat je bez ikakvog istraživanja činjenica pod pritiskom mase odlučio da pusti jednog od dvojice. Sa jedne strane je stajao Isus, sin, očev, a sa druge strane je stajao Varava. Varava nije lično ime, nego takođe mesijansko ime i ono u jevrejskom jeziku takođe znači sin, očev ili bar aba. U našem jeziku Baraba je oličenje neke negativne osobe koja je razbojničkog, nasilnog ponašanja, lošeg ponašanja. I nesumnjivo je, možda takav bio i ovaj Bar Ava ili Bar Aba, ali samo njegovo mesijansko ime govori o tome da je imao nekakvu političku ulogu u drevnom judejstvu ili bar želeo da ima. Opisuje su ga evanđelja upravo kroz neke sitne detalje kao takvoga i nesumnjivo je i on dopao suda kao politička pretnja Rimu. Odlučujući da pusti jednog od ove dvojice, sam Pilat je već doneo određenu presudu, proglasivši u tom postupku Isusa krivim. I narod se opredelio da želi jednog političkog lidera, jednoga ko bi ih zaista oslobodio. Tu dolazimo do jednog vrlo važnog momenta u kojem se osjeća kako na jednom narodnom, nacionalnom nivou uvek postoji težnja ka određenim modelima, ka određenim idealima, a da je uopšte tajna krsta koju je poneo Hristos skrivena od ovakvih očiju i traži jedno udubljivanje da bismo došli do pojma i osjećaja slobode u kojoj nas je Hristos oslobodio. O tome kako izgleda krst i raspinjanje ne treba mnogo gubiti reči. Hristos je pretrpeo dve strašne velike kazne u kratkom vremenskom roku. Jedna je bila kazna šibanjem, koja je uključivala strašno ukidanje tela metalnim kuglama, a druga je nošenje krsta i zakivanje na krst. To su dve kazne koje su izazivale strašan šok na telu i najverovatnije je Gospod skončao ili od gušenja ili od srčanog udara. Rimljani su retko praktikovali ovakve dve kazne za redom. Čak se u nauci smatra da je i Pilat šibanjem Hrista hteo da odloži raspinjanje, jer je po njegovoj proceni šibanje bilo dovoljno da urazumi ovakvog eventualnog pobunjenika i one koji bi ga eventualno sledili. Međutim, gomila je želela da on bude kažnjen i raspet i tako njegov pokret ugušen i Pilat im je zapravo izašao u susret. Na krstu, nalazeći se, Gospod je bio raspetih ruku, prikovanih ruku i prikovanih nogu. Ta simbolika u kojoj bol strašan fizički i sa druge strane strašan psihički, pogotovo osjećaj poniženja koje je za jedno jevrejsko društvo zasnovano primarno na odnosima časti, ugleda i poniženja, sa druge strane možda važnijim odnosima od bića i nebića. Dakle, u jednom takvom momentu raspetost njegova pokazuje i nemogućnost njegovu da odgovori na ovakav oblik nasilja. I šta je ono što je nama zapravo spasonosno u krstu Gospodnjem, jeste u stvari njegova ličnost, Sina Božijeg, koja je uprkos tome što je onaj kroz koga je svet stvoren, što je onaj kroz koga je sve postalo, koji je vladalac zapravo sveta, on kao takav odlučuje da ostane veran svome Ocu do samoga kraja. Nas, u stvari, hrišćane spasava upravo ta njegova ličnost, koja je proživjela susret maksimalnog kontrasta. To jest,
maksimalan kontrast. S jedne strane Bog kao izvor života, ljubavi, smisla, stvaralaštva, snage, samovlasnosti i vlasti u ovoj zemlji biva potpuno desetkovan, prikovan, bez ikakve mogućnosti da odgovori na ovakav čin nasilja i bez ikakve želje da na njega svesno odgovori. On ostaje tako prikovan, odlučan do samoga kraja da tim krstom proslavi svoga Oca. Zato i rekoh, nošenje krsta je jedno veliko slavljenje Boga i zato je u Svetom evanđelju po Jovanu u stvari često krst nazvan proslavljenjem. Došlo je vreme da se proslavi Otac, Oče proslavi Sina, da i Sin svoj proslavi tebe. To su reči koje čujemo u Svetom evanđelju po Jovanu. I zato Gospod, spasavajući nas na ovom krstu, oslobađajući nas i dajući nam slobodu, u stvari pušta nas da uđemo u njegovu stvarnost i svoje životno breme i svoj životni krst i svoje stradanje premerimo u odnosu na njega. Zanimljivo je, međutim, da evanđelisti nisu u svojim tekstovima opisali taj strašni čin mučenja koji je često predmet umetnosti, slike, filma i freske, koji nam nekako želi dočarati kako je izgledao sam čin raspinjanja. Ako je neko gledao film Mela Gibsona, Stradanje Hristovo, taj zaista veliki i poznati film, možda je zapazio i jedan interesantan detalj, a to je da je sam Gibson sam reditelj, u jednom trenutku uzeo ulogu vojnika koji je zakivao krst u Hristovo telo, želevši time da poruči da bez obzira šta čovek radio, makar i najveće umetničko delo stvarao o samome Gospodu i njegovom raspeću, ne može, a da svojim gresima na neki način ne raspinje Gospoda. Evanđelisti, međutim, na to nisu toliko obratili pažnju i u stvari su nam doneli jednu veoma važnu stvar, možda mnogo važniju za njih i za nas od toga kako je izgledao taj strašni čin. A to je u stvari ruganje Hristu. Od samog početka u Sinedrionu, zatim i pred Pilatom, u predvorju same sudnice, pa onda posle i na krstu, jevrejski sveštenici, rimski vojnici, oni koji su ga raspinjali, narod koji je prolazio, svi su mu se rugali. Ruganje je i izrugivanje je bio u stvari jedan od najpopularnijih oblika izražavanja primitivne narodne neke želje ili volje i često je umeo da poprimi brutalne oblike ukoliko bi do ovakve kazne dospeli neki politički zatvorenici. Drevni istorijski izvori svedoče o tome. I moguće da je ovde takođe u istorijskom smislu reči stvari i o tome, ali za nas u duhovnom smislu je ovo ruganje veoma važno. Šta ono sadrži? Ono sadrži moment oblačenja Hristu u purpurnu odeću, stavljanja trnovog venca na glavu, skiptara u ruke, čak i udaranja po glavi, pljuvanja i šibanja i tako dalje, a onda i ispisivanja krivice koja se nalazi na krstu, car judejski. Čak Evanđelje po Jovanu kaže na sva 3 jezika da svi iz tog sveta i vremena razumeju. Zašto je ovo ruganje u stvari važno? To je jedna neverovatna ironija kroz koju su evanđelisti, to jest sam Gospod, a onda posle evanđelisti preneli, da je u ovakvom činu i samo na ovakav način Hristos postao naš vladar. Zaista su trnovenac i purpurni ogrtač simboli vlasti, ali Hristove vlasti. I Golgota je za pisce evanđelja i za nas hrišćane u stvari taj centralni presto na kome sedi naš ustoličeni vladar. Hristos, vladajući odatle nama kao članovima njegovog Božjeg carstva. To u stvari on želi da nam poruči. Ako je ta poruka primarna za nas hrišćane,
tim pre bismo i mi u našim životima i u odnosima jednih prema drugima trebali da budemo vođeni logikom ovoga. To onda znači da ne možemo metode svetske moći i sile, odlučujući se za Varavu, zapravo, ili Barabu, i bivajući zapravo Barabe u životu, ne možemo tako odnositi se prema svojim braći i sestrama, nego uvek moramo uzimati krst u svoje ruke kao merilo u kojem potpuno ispražnjeni od sopstvenog ega i od ljubavi prema sebi u stvari, ali sa snažnom životnom energijom i snagom i odlučnošću, sa velikom ljubavlju, puštajući da Bog u stvari čini ono što treba da čini, zapravo činimo život i stvarnost života oko sebe. To je primarna poruka samih evanđelja, koja takođe i kroz ovu svetu četrdesetnicu i ovu kroz Topoklonu nedelju hoće da kaže: ne čekajte vreme da carstvo Božije jednom u budućnosti stigne, nego budite svesni da uzimanjem krsta u ovom trenutku životnom postajete građani nebeskog carstva, čiji je vladar sedi, to jest raspet je na krstu, a mi kao njegovi građani, kao ponosni njegovi članovi, uvek biramo njega, a ne nešto drugo, i uvek ovim krstom spasavamo i sebe i nas, sve to po sebi. Hvala vam. Ako imate neko pitanje, budite slobodni da postavite, bit će mi zaista drago da vam odgovorim. U tom momentu, pogotovo njegovi učenici, tako, već su očekivali njega da će se proglasi Mesijom, carom i tako dalje. Znači, očekivali su možemo spominjati politično jednu vlast, a on spominje krst, znači, koji je već, znaš šta je, sami ste rekli, bio simbol na vratu na iznenađenju sviju. Znači, smrt, poniženje i sve ostalo. I nošenje krsta. I u sledećem glasusu kaže, ali neće, ima među vama neki koji neće ureći od nevelje carstvo Božije. Znači, možda je neki način da im dao tu protost na njihovu savladnu krsta, da im daje na razlog, znači da je za život. Ali treba da malo pojasnite to, kako je to moglo da deluje na njih koji su očekivali proglašenju Mesije carstva Izraeljevo. Hvala vam da to je mnogo značajna dopuna i celokupna naša priča nema smisla bez toga, bez